sebab kita audited by LHDN. Sebab kita antara NGO yang boleh provide tax exemption receipt kepada donor kita. Which is receipt tu LHDN bagi kepada siapa yang follow dia punya ni lah, syarat dia lah. Oh, wow. Sebab kalau you donate, kalau you tak ada receipt tu, macam mana you nak cakap, macam mana you nak deduct tax you? Oh, betul tak? Betul. You kan boleh deduct tax kalau you beli barang electrical, macam laptop apa semua kan. Kalau you donate dekat NGO, macam mana you nak bagi tahu, nak deduct you punya tax kalau tak ada receipt tu? Betul. Kan? So receipt tu pula tak semua orang boleh bagi. YCK salah satulah. Tapi kalau I tengok like just tempat YCK ni, rasa macam kos operasi agak tinggi juga lah. Sebab first thing first je lah, dah bangunan ni pun lebih kurang 2 tingkat kan, 2 ke 3 tingkat 3 tingkat 3 tingkat rooftop. 3 tingkat ke 4 rooftop lagi. Oh okay, so this whole building lah YCK punya.